ko iran sinunod kada ko to Jesus na sondiho hanggang sondito no kita malu Jesus kasasari korong ay so ko iwan sinunod kada ko to Jesus na sondiho ay so ko iwan sinunod kada ko to Jesus na sondiho kada ko to sondiho di Jesus. Kaya sa nang swabon ko man natin insanan, kung sikaw to, kano takod kapag yampay ka agud kaswabon na bay, no? Tumbayaan ako dat ang ngolong ang nipih dati. Ang ngolong ang tadop dati, di ko sadop. Gisom dat, nangupasik ta kami yampay. Kolong ituras. kolong imatoh dat kaswabon na bay, no? Kano misis at takod iswang nasambayang. Kinarahingan ni abantog iswang kerjaan sorga, kaswabon diti insan pod oto odihay tu kano kagwe kapag yampay, maya diti kay sisan na sumumpay ang kaswabon. Alumis da piramutan dahay, gisambot ay asinan da tatamodon dat pelajaran kaswabon na bay na. Kung sikaw Tuhan tu pangukab na ginaw dahay monarimo dan nuno pa hitutudok susunod, maya dat panambarsan kaswabon bay, no? Patunudo nohot ay ginaw pamusarahan ko gisambot amu katangki ditit panambarasan dahay maya dot boros-boros nu dot ikitab Daniel dok kaswabon na bay na. Tinasamayang dahay iso ngaran ni Jesus. Amen. Insan pod orahan ako mo boros sa nang kaswabon kumadati di insanan. Kung sikaw kumad panghakan na kinarahingan, tu sangim miyaw kasari tako, sangim pasi, pati lambus tako po dat kolos dat pinuhoboh dat pinatahak kinarahingan kumadati. Siyaw tu piro-piro na di tuwang dati dat muni-uni hila bukarak ulam hingga hot tiyo na nilod ilan ko na padalad hingga muan ko ida urung gaho nga man na pod ilo kantolo nga haraw na gidilod kiki aramin suswab nga ato ko di orotian na menunuh laboras daw. Orotian na padala tok ilo na dating kananan dating makinangaw nga iyo ti ta kana ti bo makinangaw ta kana di manok tingkukuk nga iyo di na pod akasimban tuni nga iyo di kaswayan ni dat adi ilanam nuno di la di borosan itaso nga tusig nga akasimban ilanam nuho di la di boras at iya di akon kamiagal dati ito misimban na boros nga tanda dat abuli hiti mikrofon la tu ilo piyaho di sado nga orang ngo babi. Ba bay na po hom. Ani ba at pelajaran dati ay kori kata 2 jam. Jadi sekir na pandad ani ba kapiyahom aputan dati. Tuwiti na pa pelajaran dati tid atopot kapiyaw nga ay bay na po 12 hari bulan. Nga ako na iponta kala 12 to arubatan ako dila na Taliban. Iloho di ino pa ikanihab nga ino pa pelajaran dati kanihab atopot kapiyo nga ay
hilad di 9 hari bulan nga numan ku pi insanan numan di pihong gumo dilo 10 hari bulan. Umbay no ilod ho di 11 saman dati tu alumis sigala komoyan di siya. Penambarasan po bayno nga pinengguwa sa Ikitab Daniel pasal 4. Manto kono po oy det mantad ayat 1 gisomi det apa santo ko membasa. Oy onto kono po pasal 4 da kasuabon na bayno. Tuluh na pod ay hiti pasal 4 nga Nebuchadnezzar mininsawat ang pinansiriba. Mantadoho Raja Nebuchadnezzar kumatulun-tulun di sana na tinaru ipaingian dahitid paimpuli pamagunan mambatamba na dahat kesejahteraan do kayo. Popoylo aku right ko tanda-tanda nagi kasuayanan dat iwinon sa kinorahingan kumadoho. Songkuro kagayo di tanda-tanda songkuro kabantu git kasuayanan dat kerajaan daw ipaingampus mampus-ampus. Yoho in Nebuchadnezzar paingin da iwalay ko miyampay da asimbayan iswang dat istana ko kay pihak ko na di dat katigoh doho kapagpagag doho dadamot ta iswang ta dapon ko harodihat nakita ko katangob doho ayat kumuanom pasaliwano ko na dihat ayat boros doon sana na pohit tulun do nga pintar hiri Babel nga tumagwang doho papasunod dialo doho danunuhi komoyon dinipiko. Intangan po dati adi ayay anipih di silo. Pangipih na di patung, pangipih. Bayno nga minaw ngipih siyo. Miagal na madati dat hanahanam mo nikid tadaw dat kaipih. Nipih. Kasuaya na ni batin nipih bagi. Numadi doho din nipih ko sa dopoy. Ay so nipih ko sadop. Ay so no panipih nga olong kakarit di ino po'y maginipihom ay olong ko piyo. Ngon na po kodop na po yung sangulun ngon dati kalata o matatilo nga mimpa na umuti ilin sa mata siyo. Kumuan na po di nga kaipih mato kakagarid miagalid di mimpa na ulin sa mato. Insan pakagod minang ipihiraja nga inipih na po di siya bayno nga asaraw daw osoro siyo nga adi siyo karati miagalid dit haro kopiyo tamo don dinipih daw ay apuri manan daw manta didi pilo hawa nga siyo hitong itulun-tulun na tong pintar insanan na po di hikomondat ang pintari di ikomondat ikoylo jumpy ibobolian nga siyo tinumagwang umay na di siya pasunudo inipidaw nga iyolo na po nga akano pinapasunod doon nang kuot komoyon inipidi siya di at kumuwalo ikalimpupusan idanil na po di nga tinumagwang di raja hinggad idanil di inuman po ngaranay dat Belsazar tumanod dat ngaran do kinorohingan di siyo inapanu do Roh Kudus kamu na pa sila nga roh para dewa yang kudus may kuna di paborasa kumasyo nunuhin ni Pico. Ay Daniel kat iwayoon pono katuluh di tulun-tulun di ang pintar kumadoho ay lan kud iya na pa nga panu da roh dewa
I olidang. Aiso not iso pihot rahasia dit apangkal muntok dia. Tu itinadihot sinusuyan pangintangan dinipi dan anu ko. May na di may dadaho pasunudo nunu kamoyan. Ina pa nakita ko di nga antakan dahiri ako tadapon umbal na pod itanga-tanga na pamagunan harot sanggwa sa kayud akawas. Ino pa di kayo hindi nga mamba-tamba aginayo kagarason kinawas gisa mo na karikot hilatawan. O kito namandad ay ipaimpulih na pamagunan. Ino pa'y round-round di siya nga alumis. Tuwa na gidaw nga mabay-labay. Mantad na di kayo hindi. Kanuta ka na tayo. Sana siyang impasi. Hiri na pa siriba di siya nga. Hiri na hisuang talun dat ay maghihumuta ka nun. Mintirong. Inagi ran-ran daw nga. Tiyo na dito nga tambolog. Dot mamirumun balat tilo gi. Ay sana na po isang impasi nga kanuta kanon mantan daw. Koipi na po tilom ako kurod ako to saraw. Harahirati da koipi megalide. Patumbayan ako dat ang gumuot magisusuay na po nipih dati ti. Montak ko po dit paimbilang ino po hit pakianuan da koipi nga nuno. Kaipit tulanot. Ire na hipakianon na kod IP da kayo ikaipit tulanot. Tu iboras-warasan na tulundat kaipih na pakagat tulanot nga sa kirad kusay harus sumandak kamuhang. Iya dihikadaw kan tangon do gi harohot tanak wagumuhang. Nga ay sa imatid hilak kitabitid iboras tamod da tangolun. Boras sada kayo. Okon pakandod. Okutukan. Nah, iri kan o bisa kapir okutukan no it apatay no. O bisa kakarin. Ano kay pihimati wili sila tulanot ka sa dopki. Agumo ani pih dati dat yati sendiri nga kapuriman dat miagalidit kumbal to kono tumongob kumbal to kono otood koirak makipipiyo to kom nunumadi ko piorati idinipidi ka nga doho na po kaubasan na kay pi nga it miagali binaras ko di gulo kay pi ako no patim ako may papahampit tawakan doho na basanan to kono pati nipi nga apurimanan to ko iti ihati sendiri. Apurimanan to kay apurimanan to ko ikamun itangolundat aga-aga idati takuri. Okon piano ko miagal di Daniel nga miagalit aga-aga to kay ni pidi bo. Ay doho na pod kapurimanan te ka pengalaman dat karay tilon ni pi nga ako'y atilambo sa oratian. Harot timpu da sera da maginipi. Awayaan ponda isa-isaot kantakan kang kundo oy iti pamagya ko mo yan dinipi kudi kang kundo. Oratian di indo nga serad awayaan to ko. Kadang-kadang ko rikot kad isa kiniran nga ay miagalin no kumbalo kuno ko nga diti hoy kano. Soroho no kopya nga naipihan wi. Jadi sayra no pod iho kapuriman, sayra no pod miagalidi nga atumbayaan ako dot ay kinorohingan nga papawayaid susunod kumadati mayado inipih piya ka daw. Miagalatit panambarasan dati do kaswabon na bay no. Nga iri namad iho no pohom idoho no ay ration kula. Di may papahampit tawakan. Naharot kumuyan dongon pahampit tawakan tu
ikaw mo yan dat pibagal-bagal na daw. Nga ino po ita aramay di nga awayaan pom oratian gid iti pamagay ka mo yan ni dinipi pudi ka. Haro nagitimpo-timpo dat alihuan na dati inipi. Nga sayra kawaya to kad isi sa kantakan asaraw na dati inipid. O iti pamagay ka mo yan ni di ka. Kamo na pa ditang Pinay nga ay hari tambalot to manahakot. Susunod sayra da opposite to ko kapuriman to kod nuno na po'y kapurimanan dati dinipi. O sonong o inggorit kod inipi o tood ko koyhad ko o huyan. Kadang-kadang kot nugir di. Ino po'y giyak no dirin nipi nga kotilambo sa it miyampay opposite. Nuno na po'y awayaan dati iswang ko nipi. Sayrad opposite to ko nga sumambayang to ko no ka. Alo, misti panudukan na tiyad di. Sa kirad ino pa nipih nga, miya galit, koinggoritan na katutukan. Sumambayang nagya. Dat ino pa hinipihid di nga. Ada katumboyo miya galit dit na ipihan mo. Pasambalik, matiga ko basan na nipi. Kaypi ka na pod sang irak-irak. Ino pa'y awayan nga kay hadan. Tumano da pod dang gulo-gulo kay pi ka na pod manampakay raso katalawa nga ay ela na maharami dupagun. Kay pid haro kumawin harami dupagun. Kabo diyo ako'y nakumbalom o tapat kapiyo. Jadi mamalapis sa ponda dinipi nga tumboyo onin do kapiyo hinipi. Kay pi ka na pod manampakay alawa, mamakay kad alawa. Ino pa'y doon narangaw nga sayra na pod manampakay ko dit ang lumis mimpanaw numutikan na diri ko kampungan niri. O nindo ka manampakay miri walay mimpanaw diri ko kampungan. Ay sa tulon na mangumang di guluh po kabo. Tu tangawlon na pa nga oratian dilod hara na pa imiyagalid di nga iri na hit mamalapis siya dinipi. O nakay pisiyod miyagalilom ilo di mahandis yo patumboy o moid a osili miyagalidit komoyon dinipi ka nga bayno no pod kay pikan manampakay katalawa mimpanakod ikakampungan nuno ka jadi tumbayan ako iyo wala tulon TikTok na katutukan may pangatul dati momon sa TikTok kau si pangusinan na tangolon daharan at kaakitad ikasuswayan. Jadi raja ni Bukanizar ka daw nga milo dati kamundat koy pipi ni matwi sila ay hinggo to ko nadidihoy ayat ka padam talo nga karikot na di iswangga tadapan ko di iswangga tinipi hardi sangulo na penjaga sangulo ni alidang kakitanan linumintuhon mantad datawan miyampay do boros sa okolong boros daw may tagado ilo kayo hilo may pimpopoto ilo ran daw may nagi agago ilo round daw o may patiaso ilo tua daw pologasan nad ilo na pasuang talon nga magidu ilo tambolog kadaw magidu mantad ilo ran daw nga pologasan no ituod daw paingkagos nagi miyampay do rantay bosi tembaga hirisakot tot mulok kahilo padang pologasan nod oyopos silot
haun. Oh, ombun oleh Juan nga di lo ombun. Oyo pa sila haun mantad datawan miampai nagidit suang talun ngai dat kanu bahagian mantad day sakot dahiti pamagunan. Tok. Pologasan nagit ginawo dat tulun di siya sumimban onuan nanday siya ginawo suang talun. Paingkah namatik katumboyo mentok di siya gisambot 7 masa nakatalib. 7 masa berlalu. Itinopot ay boros iti nga tumanud dat ikomoyon ni di penjaga tumanud da po boros iti nga tumanud da boros tulun-tulun dat olidang moyd ino pa'y tulun-tulun da sangimpasi nga kailo dot iyoho nohot iyoho ni bontugon iharakuasa muntak kerajaan da tulun ng pinapatahak kumad isay na pa'y korohian daw. Ipi ay tulun daw bobosat ang koro nga milasyo dat man painsawato mantadit kayo nun daw. Iri na matinipih dat nano ko raja ni Nebuchadnezzar dondo iya Belsazar may di doho pasunudo nuno kamoyan ni dinipi. Tu agumo ilo tanga pintar ngai mantadahir ti karajaan iti nga amu na po ilo kanud papasunod nununan ko kamoyan ni dinipi hiddi. Nga iya no hikano dot papasunod tu iya no po nga napano dot rusod dot para dewa dit olidang. Iya, adi alancar kopi dusun. Siya tu terjemahan bebasam might site di nga aratian ni boregi. Jadi mantad ko nakanui Daniel pinaparati don nipih di raja di gulo kemen na padi nga iya namati ibon tugon kasya. Nunun ako di nakatumboy di Daniel. Ingkakat namati Daniel ipinungaranan dat Belsazar katugangay siya piro-piro timpu. Tercengang natugangan. Inagi pemusarahan di siya nga katangkaboh di siya. Boros apa di raja Belsazar. Kada nod ino pa inipihom irati di nga papatangkaboh dia. Simbar di Daniel tuanku pologoson na dad ino pa inipihid di nga okon ko iyaot kawaya nga idahit po nakasangod nuha kawaya. Miya galid di kamundo kaipih to kano pod miya galid dit osa nga kapurimanan nga milo to kod onuan nila boros di Daniel dot pakianuan to kakumakin orahingan kada dah dot itinapakan takan iti nga awayaan ko. Iya di dari ni. Pohon ino po'y kayo nakita nudi imininggayo agaras mining kawas gisom hilatawan okito nagisom pamagunan hinggad ino po'y round daw nga alumis itwa daw nga mabay-labay mantad di kayo hidim kanuta kanunot insan ani sangimpasi ihirisiriba hinggad isuang talun ngay iran-ran nga pamirumunan di Tambolog gahilatawan iya numatiri ka atok iya ka induo na di iya mantad pa di ipatung iya ituluh bayno ka daw nga iya numuti kayo hindi ka iya no haminggayo agaras
om ikogoyoan nu nga gisom bahila tawan, om inagi ikuasa nu gisom pa yung puli pamagunan. Om ino pa'y pangintangan no, harodi sang ulo na panjaga, it olidang, ilinumintuhon man tade itawan, miyampay do mo boros, may tagado o may dati punso ilo. Nga pologosan, pandoy tuwod. Pakagasan do rantay man tada bosi om tambaga, om pologo inagi isakot to mulok, dahilad butur, nga pologosan nad oyo pos man tadet haun, man tadilad tawan. Gisombot isiyo na pa nga kanu bahagyan miyampay dit suang talon dahil padang om gisamindoh dat 7 masa do katalib. Itinamot di kamoyan di raja. Om itinahinumandit agayo kuasa patumboyo o kumadia. Iya na pa nga ugadan ipagilitan da tulun ayat 25. Om ino pa itiyonan no nga ipagilitan da suang talon nga dihilo padang. Om mentok dia takanan no panda nga ilo sakot. Miyagali lo sapi. Om iya na panda nga oyo pos ko mantad haun, mantad tawan. Om miyagal lemutid di katumboyo mentok dia salinay det 7 masa do Taliban. Gisamindad iya na pa nga magakun ko da ino pa'y tagayo kuasa berkuasa iswa nga kerajaan na pamagunan om papatahak kumad isay no po ikorohyan daw. Tokoy. Om ino pa'y kamayan dat palogasan ituod mangigitarati nga ino pa'y kerajaan nga kaguli kago. Sayra da iya na pa nga magakun dat mantad na matid suruga it sangano do kakuasaan ngay. Mantad di raja palogasan natit bilin ko dat atarimanu om payduwa na tinanu mantad dat duso om pamansay na nunuy adil om mantad ko kasalahan pakitanan na kasiyanan kumatulun di umangumangan may dahadat inapandahi kasanangan no nga panaruan patilambusan. Ako kurah ko na iya no pa nga isang ulo na raja miyagalid dihat ayit nuridih koy giton di rati dinipi. To iya no matitulo ko nga tok babay no nohoy ka ini kalilah kaki nga paing kamo tindaw katumboyo uhang ko itakon ko iyo dia di kapiyo om insanan no padidinga no katumboyo muntak dini mo kanizar may taka intangay sayra no pon nakatalibot hopo dam 2 tulan dadamot ti siya manaw-panaw dahilad sakay da istana Raja Babel poboros na dadi hi raja ako ninangku ko iti na pa nga Babel li tagayo miyampay kekuatan kuasa ku om kabantugan da kagayoan ku pining kokot kuhot ay iso kota kerajaan kasyo nga apa nai domino boros si raja korongaw no di boros mantadatawan umadia pinintalang raja Nebukadnezar dot ina no pakarajaan no nga nakondali mantadia. Kamu na pa nga alalay di mo ti itimpo did mantadi no ko epihisyo piralinaid kano pod hiti nga ayat kaduno padam siyam setelah lewat 12 bulan
Santaon. Santaon na katumbayo nagiit ni pedisyo. Nonuan na dadi Daniel arahan. Tay ko ay pendapat nasihat bilin iraja. Kano po siyod ay minanaha ka nasihat isuangat ayat 27. Palagaso na dad itinapabilin ko nga atarimono. Paido na natinano mantada duso om mumonsay dad di kamunda kaadilan. Mantada kasalahan popakita ka kasiyanan umatulon-tulon di apatut. Om moy dadat ina na pondohot kasanangan nudon do nga patilambuson. Santaw na tempo dat ilo na po susunod pinawayaan di Daniel nga milo dadi raja da patumboyon. Om ikamoy datid ay sumimban ng kinarahingan ka. To po tidak sumimban ni siya di nga iyati gay sumimban ni diri mo. Tumbaya doon na po panumbayaan nga ay milo hiday raja ni Nebukadnezar da sumimban. Sayra na po nasunudan di Daniel pingkamuti ka. Milo hiday siya sumimban. Nga mantad ko okon nagid okon ninangku ko iyo o pinupuing kakati ka nagisyo di na santaunan no. Diin doh dat ay numan pondaliho kuwasa ikukuwasaan di siya. Iso na po kapagalan dati dat ay popakito dat paing kukuran ng kuot simbar kinarahingan sera da sumimban. Miagal na di Yunus. Kota Nineveh. Iso kota di ko ilo karay ta kinarahingan. Sera da na di Yunus pabaray. Tok bertaubat ko kamad maan mati pinsamboli ka iti kota ka. Mantada po di raja pagaway manawalay. Bahkan gisam bitong suang talon it pipiaraon dupot-dupot ngay. Numandilo puasa. Puasa. Nukadi mengenakan kain kabung. Miagal po di diharat minidupagun matulot tilo. Tok kaos na kago Yunus. Oy lahan ko nun mangampun ka dia lo kasyo. Di Yunus na patid karahian nga. Mintaw makipi oy hidadi makipipiyod o kukuro madi ka piyo ka muna pinsambolikan ka. Pinsambolikan ni kota ka. Nga tinumagad di Yunus na kuro. Kasyo oy lahan ko no ka. Oy lahan ko na iya na pohom. O siyanan ko latangolun ngay ka. Kamano pa nga iso na pakakuaan di Yunus sa amo ngay. Oy lan na siyad ampunan ni kinarahingan ni tulun nga dilo. Oy lan kuno kag iso mo tumugod nga isyo. Deho da panumbayaan. Ako kaylo do kayo. Isuang da santaon sa kiranapod minanapot kape ni Nebukadnezar. Tumbayaan ako dat miagal po dit kota ni Nineveh. Pingka nagi kadaw da isyo. Nga nonuan da timpo da santaon. Katalibosan taon, pagandas nagi siya. Ay siya pinakinangawit. Susunod na kinarahingan, pinawaya da nipi. Nga, kamano pala nga, ay laan na bagay, ang paingkuro kasunsudan ni sila bagay. Nga, doho na po panumbayaan ng mila, takay, sa kira na po, miyagal kapil, awayan dati, onwan takad amaran, on one that kapoylan. Milo to kay sumimban itong pinangay. Iyati na po tim noon one to kamuntid amaran. Isay na po dako amo kinongaw. At tumanod na po nuhuan na kinarahingan. Pampayon ko matim yung padirogon na tutudan ka. Katumbayaan ko na po itinapakamoyon dat ay iman, karuhanian dati kumakinarahingan. Nga miyagal to ko na di raja ng Nebukadnezar. Noon wanto ko kasiwatan, puluwang. Harohi timpu dat bucor soalan.
bocor soalan, bocor jawaban kinorohingan kumadati. Mahito ko no onua iti timpu dat ay bocor soalan, bocor jawaban. Raja Nebukadnezar no bocor na masa depan di siyo. Pengkam ti no korongaw no rotian di siyo ay sira dan dumandi Daniel pentalango. Amo isiya sinumimban antakanid di. Isuang gosong tahun. Jadi ya titi tompinay apo na iti 2021. Borosan to kono pod iti na 2021 toko dat timpuh dati demiagal di Raja Nebukadnezar. Ay 12 hari bulan 8 muti di bayno ka. Tok kono ka masumimban dat apa ay tahun. Apa ay tahun sumimban to kono gi. Nonuan ngono imulay pasalo vaksin. Nonuan to katimpu udat ilo no pa vaksin nga piri. Nga mada to kay nga o bisa kan to garid it bayaran mo gi. Kanto lah. Jadi haro patimpu dati. Ngono pa dati pausawo ilo haro patimpu dati pempasi. Kanu to ko kangis datimpu dondo. Sekirad it ato ko kanu ana di atarang pengintangan korongaw to ko po. Haro patimpu dati tompinay. Haro patimpu dati sekirad iati na po nga miagal di Raja Nebukadnezar. Haro patimpu dati tumobat. Nuka di Nabi Daniel dahilo. Poiduon na tinanuman tada duso. Poiduon na tinan dati daman tada duso. Iati datimpu dondo. Pomonso ito ko nanunuhi adil. Adil to ko kumakaruhang. Adil to ko kumatanganak. Adil nagit ko montok katulo no kagumuan. Miagalo po dondo to harati sakit. Kano po dilo melakukan keadilan. Nuno keadilan datimpu dondo to sumakit. Iti mamaguno to ko ti sampon nakabang nga iso imo ti keadilan nil topot kapiyo gi. Jaga jarak. Keadilan ngay bulo wo. Hinggo gyadi adil lo mamakai di sampon nakabang wo kanom akaya. Ay gyadi adil lo ti moy no pod adil nga. Oh, insanan to ko ka. Ilo nilo keadilan ngay lo gi. Suway kayri papatudok to ko nagi kasiyanan kumatulon sa pitulon. Ay, mati minsado ilo kapasiyan ni Raja Nebukadnezar iti kapasiyan dati ladtil. Suway kayri moy dat itinapot kapurimanan dati dat asimbayan datimpu dondo nga katilambos. To kono asimbayan maya kayo panasakit. Nga may to kono pawon sayo it korohian na kinorohingan moy datimpu do orikot. Ino pa dahi kasanangan dati nga katilambos. Kamuan na pa itong pinay. Oy, lahan to ko na motim nuno kasunsudan dati. Ino po ipapisaw sa riyan dati nga sakira na po ato ko tumilambos da mangigit to panudukan dat boros-boros panudukan da kinarahingan. Simbar na po pasubuan man tadto ko no. Sarohon na dati ino pa ginumo do panano dorogon miagalo lapasir ho di rahat. Okon ko miagalo pasir hilo pagalan. Hilo kinabatangan. No bawang hinado kayo. Okon ko miagali bawang ko koromuok. Koromuok. Toy ko ibawang ko nuga hila talupi di tagayo hindi. Wang tagayo. Miagali lo pasir ho di rahat. Kamuan pa nga nonuan ta ko na kapoylan, amaran. Miagalo bawang kataran. O kadamayan. Nonuan ta ko numutid batos. Jawapan soalan bocor kinarahingan dat ay moy iati no pada nga kano sumimban. So kurang-kurangnya dasan taon datad ay ititimpod dondo. Umbalanta ko pati san taon 2021. Labok. Labok.
Komo po nga agumo. Jadi kada to kono di pumusorod. Oh, hinggo no po har higay ka borosat hinggo no po. O nga ikaw no po ako dila suruga ka. Yun di boros to ko di dondo mo. Nga ilagon to ko natit kapurimanandot ay may hompit tila komondot ay kapatayon miyang pailorogon. No ilan to ko nulo. Kada to ko no ngay hunso. Kada na ngay panakiusa may walon dumoy tanod. Raja ni Nebuchadnezzar no nuandad amaran. Ikatumbayan ko sa kiranapod pinatumboyo dadi Raja ni Nebuchadnezzar ilaboras pinasunod di Daniel. Paiduo no kaposyan numantado duso. Pomonsay na nunuhi adil. Poin sa duo numantadot. Patuduko no okasyanan no kumatulon sa pitulon. Ay sa ipiswayan kumadati-dati po doon no. Iyati ka daw nga paiduo to ko no kaposyan dati mantado duso. Right na po ko duso. Moniki dati nga koilon nunuha duso dati. Ako koilon nunuha duso di say nila timbun. Ako koilon nunuduso di Roslyn Basi. Nga tikid-tikid dati karati koilo to ko nunuha duso nunuhit pawon sayo natin it ako piyontok. Ito guwangan da kinurahingan. Mumunsay to ko nagid nunuhi adil. Iswang nakapasyan dati. Naritan ko dito sa kurang-kurang niya ikamondo orang putih basic iningguasan hara keadilan dati montok kekaruhang hara keadilan dati montok ketanganak tulun sa pitulun tambalut isi sa kampung hilo nangay keadilan numila dati potudukon hara keadilan dati montok kinorohingan nga kay kasari adil lumuntok kinorohingan bagi isuanggot sangadaw manta ko po akuri isuang ga sangadaw 24 jam man pa'y keadilan untuk Tuhan 12 jam umaraja to ko 12 jam untuk Tuhan nga hato kay kasapo miya galid di diri pagid kad Yesus minumang da piturus ako nang kudi kano kumadadadat sanjam no po ka mintang-intang ko nakama o bintano di mo ti ginawo nga amo titinan puji Tuhan tu haray kapag yampayan dati kaswabon mandikid kaswabon so kurang-kurang gat 1 jam 1 hari hali piad tidak adil dalo pembahagian masa datit untuk kakinarahingan nga ilo ni kamuan datit soro pakatundod haro po ka paing ka nagid isuang dat ay sa minggu sekira sanga daw kanu takad dalam 1 jam yang payda kinarahingan ano po ko po da mambasa tay ka ano di ka kitohom kung sikaw to haratit kapag yampayan dati mo nikid kaswabon amo mongiro dat hiti tongo dusun tay ka ikabaktian dat online na rikotan dati sayra na pod ngon dati po tapi kod isuang da sa minggu adil to ko kumakinarahingan onom tadaw pinatahak siya kumadati sangadaw mandati potabilango muntok di siya ilo ngay nalo kaadilan nilo muntok dati ay dadi adil lo tupot kapiyad isuang sa minggu turuta daw adil no po bagi 2 3 hari si tanga kumaraja to ko 3 hari si tanga sumambayang nga hinggo di ono mo tadaw ono dati katuro tadaw ono to kay kadaw kumon po nga kinarahingan piya nga ato kay adil dawlo nagidit tulun sa pitulun ngono po sawa kadi mangusa
korikot tanda kamu na batu karamat pilih tanda tanah tuk hirih numutid kita hadat adil ke kamu hingga hi keadilan dati dahiri atai kahangis dati kamu na poti mah bah om pagondas na di raja ni Nebukadnezar iya pukulan 6 no hoy gi anan aruh pokana ki iya no pamatinda nga ugadan ke ipagili tanda tulun om tionon nuno pa nga ipagili nila suang talun nga di padang om montok dia patahakon nila sakot-sakot ta akan miagala sapi om paingkan mati katumboyo montok dia salinay 7 masa turu tahun to palad turu tahun miampay letong sapi paingkuran na pa sapi makan iya nga iya di na makan mangkanda sakot turu tahun gisombo iya na pa nga magakun ko di tagayo kuwasa muntok kerajaan na pamagunan om inagi minanahak kumadia kumad isay na pa ikorohyan daw om timpo idi katumboyo na binoros idi kumadi ni Nebukadnezar nugadani siya ipagili tanda tulun makanda sakot tumyagala sapi tinandi si oyopos silut haun mantadatawan gisombo ino po di tabuk di siyo nga ninumaru miagal po di dihulu det burung Raja Wali om inagi isanduluh di siyo nga miagal na di sanduluh tambolog sanduluh tambolog kaila takam paingkura kamon sanduluh tambolog itinapagyasan dulu dati tinga ang poting nga kanaruh papanaruh to kana patisan dulu o kanimati ka paingkalasan dulu dati akan katumuli da ilasan dulu la kuma lumangait kumun pa nga anaro na lumangait na dityo la isan dulu kinonono ruwa wadi dityo di nga sayra na pod nakatalibit timpo dat nakatanto ni Nebukadnezar na pwede nga umbala di siya tinumingaha. Om inagi ipamusarahan di siya nga nakatanduli kago. Pamarayaw na di siya kinarahingan, pinapainggayo om pinapabantog kinarahingan, gisombot inapadihi karajaan daw, o siyaw. Om inagi kakuasaan da kinarahingan, om nagi karajaan daw da sa gigisom. O insanan na padihit, tulun-tulun dahi ipamagunan nga it asya padulyon, om winon sa isyo, tumano da karahian daw, montokot ay soldier hiti tawan om nagi pamagunan, ay so isangulun piya, ikanuh dat magada di longon daw, imo boros, kumadaw, nununan ko inuman ko pawon sayo. Om sayra na pod, nakatanduli ipamusarahan di Raja Nebukadnezar. Ginumuli na ikadawhit, kagoyoon di siyo, om kabontugon, da karajaan daw. Itong pagaway di siyo nga, minipagangat kago di siyo, ginumuli dahiri karajaan daw. Om ikabontugon om kagoyoon, pinatanduli kago kumadi siyo. Dondo, anaruh dadi, o gumuk pa dadi paborosan kulo. Pukulan 6 o gumuk gangguan dati karika tu pukulan 6. Manta didi dondo. Yoho idi Nebukadnezar mamarayo om papainsawat om papabantu gakud raja sorga. Hinggod o sana na poit buburuan daw nga paintopot om iralan-ralan daw nga adil
inagi kanu da papansiriba diolo yang berlaku congkak. Tok papabantog mo ti kinorohingan ni Raja Nebuchadnezzar no kurat ka dia ti tu amu. Sangulo ni siya hit kumanda ka ino pa'y latar belakang tadon no po siya nga ako ni ko tumbayan da kinorohingan suway kinorohingan di siya. Nga isiya na po nga kano da papabanto ga kinorohingan. Nako I will go na di siya. I will go no boy siya latilo bo. Kada to ko paganda dagi sambo turo taon I will go to ko nagi. Timpo na dando to ko I will go. Apo na iti taon 2021. Ato ko pa nangadakatan idit COVID ho po dam siyam. Iti na timpo dati that I will go. Dadamot harap po timpo to ko I will go to ko na. Kada to ko no pin ni Nebuchadnezzar. Oh, anda don po turo taon. Don na po, 6 na hapod taon ko. 68 taon ang bortubat ako nagi. Kada to ko na anda do it turo a taon. Milo na po dondo to ko na I will go. Nukasyo. Iyo kayo na po'y angakawa sa ginawa ito nga sumbong. Iming hali-hali. Milo mo ti kinarahingan na po po'y siriba, itulo na may agalid din. Ihati na po ti hom, ikamunto ko, orang biasa to ko no. Nga akunan ko iyo ho piya, it ay sa nunununu. Ay sa kanununuay. Nga haray timpud o purimanan ko it magondos bo, hondos. Nga intangan to kano pula nawayaan di Raja Nebuchadnezzar. Kano po din ni Pidaw, isiyo na pulam aiso no hitaharo. Nununo po kakuwasaan, kogoyoon, kokoton, kagarason. Bahkan do po puli pamagunan. Kamun po nga aiso no aiso ni kekurangan do kita dati. Nga kada to kasilap. Sa kira na po paingka kano po kinarahingan ng ingka ka to kano mo ti. Mugondos to kod ang sihat to kod dondo. Kada dagi sambo ino pa'y pagogondos dati nga kalihu to ka kinarahingan. Mungkin dot ondos to kod ki haro-haro. Harohot harta benda kakayaan na hiti pamagunan. Kada to ko pagondos. Sorohon ni Raja Nebuchadnezzar, paimpuli pamagunan isiyo ni bontugon. Isiyo nga minagakun, kinorohingan na matikano po yung siriba di tulun-tulun na tanga sumbong. Sa kirod, ihati ki haro. Haro day kasiyanan dati kumatulun-tulun dit. Por lupang hupan. O kita ko di, hingga di gurup na ko di, ipopopos at may panhak ko bantuan. Montok kikiharo, itinatimpo dati dat ay menyahut cabaran kadidang malayo. Iti pelajaran dati. Haro kasiyanan dati kumatulun sa pitulun. Ototos, saboda gatid haro kasiyanan nga iso gadi posunduran mo. Bobos-bobos, sandi hom sambayang padi patuludon. Jadi, yati kadaw tinga maya ko kasihatan, ato kayo milang magondos kopyo. Maya ko kahaharan, ato kayo milang magondos. Tu ay lan datid son tabo po dihara datid ti pamagunan. Pinalasan na kinorohingan. Ato kayo milang magondos. Sa kirad ikay sisan dati sebagai kay sisan na dusun ministry. Ikamundat iso, ikataadan dati dat agumo to kay makinangaw. Nga kada to ko pagondos. Halipyad ay mintang to ko na disusuay o kita dati harot hopod tulun hatus duwa na hatus sa mintang. Kada to ko pagondos itit agumo a mintang. Nga ako ni makamugaduha ko mintang. Nga
kada nadad minta langi ginaw dati. O gumuiyahay ka. Akon ko iso pagandasan dati. Ino pa'y pagandasan dati nga mo'y dad o insanan to kuno po nga no kadi nabidan nila pinapaingat tong kiyadan dati duso momon sa ito kanunuhi adil haro kasiyanan dati mo'y dad itinupot kapurimanan dati timpudondo nga patilambusan da kinarahingan. Kasimbayanan da opurimanan dati patilambusan da kinarahingan. Man to ko it kada to ko ni Bukanizar ikaw mo dat atukul patulod ilam kapuriman nagi kapuriman pod paing kukuro pangangakanda sapi ila sakot kapuriman nagi moid sayrad ko saraw to ko awayaan to ko iswang nga panambarasan mo ni kita daw hirih na dat hari ginaw datid ohoy ka hari ohoy ka kaimbulay na poet ohoy otopot kado ko yogi kada nandod harit nga kakago inda kagoy haro nga ako bungaw nga yun nagidari nga aya pumalid-palid pati damot ka hiri mo ti tagayo ko bungod di iharo nga ohoy kana po dati I will go okay? Atong bayan ako agati mo titi ako niko osonong okon ko agaan okon ko apuriman natin dandam di indo to kamila sumimban haro magano to kay timpo makiano to kono panghupan da kinarahingan moid iyati na pa nga kano mo ng kiado duso santabpod i dosa dosa pribadi ikaw pusan i duso ko pusan ngay dati makiano to ko panghupan da kinarahingan baing ka naging iswang na kaadilan. Ako ni mati ko sonong ka adil. Kadang-kadang ngumantad ka kaadilan ka puriman to ko rugi. Nga makiano to ko no kakuwatan na kinarahingan na tumugwang do kapurimanan nga o insana ni kapurimanan nilo. O binsiyanan. Ako ni ko sonong nga papatumboy iti kamundo o binsiyanan. Sa takata po boros kasiyan milangay takoy nga hari na ko'y tindakan dati munta katulo ni di so kurang-kurang kori ko tinang ko'y sambayang dati kumadiolo sa kirad hara kalabihan nanuan da kinarahingan dat peluang daki haro-haro patudukon na dati ikasiyanan dati maya dat ay panguhupan timpo na padendam miagang ka ang takan nun iso ipawayaan dat ay lisih da kinarahingan. Okay? Jadi may to kano pasaraha kuma kinarahingan moy dot inopahit I will go dati magada diti to nga duso harohot ka adilan dati haro nagi kasiyanan dati kumatulon sa pitulon nga ano dati dot papaindalan iswang nakapasyan dati. Manta didi pasandihan to ka kumakinarahingan ingka nagiit pamisunudan dat maya dit isa asinding papakitad pasandihan to kana kumakinarahingan kapurimanan dati moedot o hupan to ko da kinarahingan. Umulang ngiti Mabisusuay o tapurimana Toririn mo lutok siluwa Kadakatongo haruson liho Haruson liho Nong itambalut Yesus kasasari Kano misisa to kad
isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga konsikaw dot panambarasan ako sa na bayno. Insan pakagud mangimbayat ang mga hakdahay dot gumuli kumadia. Moy dot insanan na payhati nga ay sa adaan no hinggad na bora sa isuanggat. Kitab Petrus ayat kasiyam. Moy dot insanan na payhay nga kataubat kago gumuli kumadia. Tu manuhisil o insana na payhay nga salamat. Tuhan, paingkanagid isuang dat kaposyan dahay mo ni kita daw. O gumu o kagaton dahay, o gumu nagi ikorohyan dahay dong pumagunan, ita kapiyantok di korohyan no. May nahay uhupay, gisambot o insana na pari nga ano dahay mo nalibamban, ina dahay nga rano kabantog, isuang na kaposyan dahay. Timpo diti sumambayang ni hay montokot pansana not ay patugas di papaindalan dot ay tugas dilo tumugwang iti panasakit timpo dondo anuanuela dot kalidasan pangintirungan umpeng ka nagihay it manahak sa kadung pansuang na ikadaw tit pambeksinan gisambot ang tirungan ni matad panasakit nga sakirad kaduhong kad irih na awayaan dahay. Anuay na kagarasan na ginaw tumagwang. Isisa ginaw dahay dat tumanod kasari dia dat paingkuran na po kasunsudan na kaposyan dahay. Timpo diti sumambayang ni Hemon Tokot ay porancangan di kabaktian dat tadaw sabat di arikot moed inapohita modon da isuanggat pelajaran panambarasan kabaktian idi nga kanudad papatilom busot kagarasan da iman rohani dahay. Tinasambayang dahay isuang ngaran ni Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati kasobo na bayno. Puji Tuhan tu 14 hari bulan miagalin na kay darahilag group WhatsApp Telegram dot papaharat ako kebaktian bersama maya ada sekolah sabat jabatan sekolah sabat SDM Mission miampai nagi dot kay si Sandati mantad da daerah Kiulu si Kuati nagi kay si Sandati dot dusun ministry. Puji Tuhan muntaki minagano kasiwatan dot tumagwang di tugas-tugas ngai timpud orikot. Sayarat orikot kagu do kabaktian dati dat isuanggot kay si Sanda dusun ministry. Sangkatampaan kumatin do ngaran do kayo gi. Ingangaton do kayo. Kada ko no paborosot. Ay selain ko ka. Ay selain ko ka. Nga itin minta rining to ko gi ha. May toko parikotod 1,000 tulun na antakanin di. Buli ka. Bah, hinakaw no, kapiro ba to kakagod at kaswabon na swap.